twongeye kubasuhuza, twongeye kubifuriza igitondo cyiza kuri mwese abakunzi ba Eugene Official, aho mudukurikiye muherereye. Tugarutse muri iki gitondo kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho. Murabizi ko nta handi mwakura amakuru yizewe ndetse agezweho atari kuri uyu muyoboro wanyu, umuyoboro wacu, umuyoboro ubategurira byinshi bigiye bitandukanye bigezweho hano muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ariko noneho muratwemerera kuri uyu munsi tubabwire ko tugiye kwibanda cyane hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kubagezaho amakuru agezweho ariko bitaza kutubuza n'ubundi gusimbukira no mu bihugu bindi nko mu gihugu cy'u Burundi, aho ubu tuvugana mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Muri iki kiganiro cyacu rero zimwe mu ngingo zigize amakuru tugiye kugenda tugarukaho z'ingenzi tugiye kuzibagezaho. Turaza gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi, tubabwire ko muri iki gihugu cy'u Burundi ubu amakuru arimo aravayo nuko abanyagihugu benshi hano muri za Bujumbura ndetse we na za Gitega ubwoba ni bwose. Ese ubu bwoba bari kubuterwa n'iki? Ubwoba bwatangiye kuba bwinshi cyane hano muri Gitega. Ese ubu bwoba bafite babutewe n'iki? Byifashe bite? Turaje tubabwire amakuru mu buryo burambuye, mumenye impamvu mu by'ukuri Gitega na Bujumbura ubwoba bwabatashye. Mu by'ukuri abenshi bakaba batangiye kugenda bashakisha uburyo ki bashobora no kuba bahunga bakava muri iki gihugu cy'u Burundi. Muri iki kiganiro cyacu turaza kugaruka hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hasigaye amasaha abarirwa ku ntoki yonyine kugira ngo tubone amagambo akomeye cyane agiye gutangazwa na AFC M23. Ese aya magambo M23 igiye gutangaza akomeye cyane twiteguye turi benshi cyane kwakira ateye ati? Ese bigiye kugenda bite? Wenda gato mbaye mbanyuriye mbacire mu mayange, ndagira ngo mbibutse ko ubwo AFC M23 ndetse na Kinshasa bari mu biganiro hano mu Busuwisi, bari bahanye igihe kingana n'iminsi 10. Iminsi 10 yonyine nayo bari bahanye yo kugira ngo imfungwa cyangwa se abo Kinshasa yafunze ibaziza M23 baze kuba bari kuwe. Ubu tuvugana rero muri ya minsi bahanye cyangwa se bemeranijeho, hasigaye amasaha arimo arabarirwa hano ku kiganza. Nta nubwo bari umunsi, na amasaha asigaye. Uwitwa Lawrence Kanyuka, ndagira ngo nkumenyeshe ko nawe ubu tuvugana ibiro asa n'ubyicayemo, ari kuri mauzi, ari ku mashini, ategereje kugira ikintu gikomeye cyane agiye kurekura. Mu kanya gato turaza kugenda tureba, ndaje nabyo tubyinjiremo ni ya makuru twagiye ducengera ndani, tukagira gutya tukagira ngo tubazane ibintu bigezweho, tuve kureba ikintu tureke kureba ikintu kimwe ngo dufate umunsi twiriza uwundi turi kureba ikintu kimwe gusa, kuko nicyo Eugene Official rwose yabereyeho kugira ngo izajye bagezaho amakuru mashya. Muri iki kiganiro cyacu nanone kandi uyu nono biramukoraho, ubanza UN cyangwa se MONUSCO ndetse na M23 bigiye kuba nk'agaca n'inkoko. Ibi turandabivuga nshingiye kuki? Tugiye kubagezaho amakuru akomeye cyane n'undi ari guturuka hano mu mujyi wa Goma. Umuyobozi wa MONUSCO hari amabanga yashyize hanze bitari ngombwa mu by'ukuri mu byo bari baganiriye hano i Goma. Ariko nanone uyu mugabo ibyo yatangaje byose byahise bigira icyo byereka M23, ariko bishobora no kuza kugira icyo biri buze guteza. Turaje nabyo turaza kubyinjiramo, muraza kumva ibyo uyu mugabo cyangwa se ibyo uyu mugabo bita ngo ni James Swan yatangaje, amabanga akomeye cyane yari yagiranye na M23. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na guverinoma y'iki gihugu nabo turaje tubagarukeho. Barashinja igisirikare cy'u Rwanda gufasha cyangwa se guha M23 ibitwaro bikomeye cyane birimo air defense cyangwa se by'ubwirinzi bw'ikirere. Ku buhanga bw'ibyuma tukibivuga nako gafoto ubundi bakaba banagashizeho, kuko barakwereka ikintu cy'ikibunda kinini cyane kiriho ikintu bita za mizayiro. Ibi bakavuga ko mu by'ukuri ngo ari byo RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda cyahaye uyu mutwe M23. Aho rero iyi air defense ngo bayiteretse, naho turaje turahababwira, muraza kumva muri iki kiganiro, aho ubu bwirinzi Kinshasa cyangwa se FARDC ivuga ko bahawe n'u Rwanda n'igisirikare cy'u Rwanda, aho bayiteretse naho turagira gute, turahabajyana, turahabatambagiza. Dufite amakuru menshi cyane muri aya masaha. Ishyaka rya UDPS
ryavuze ko turaje tubabwira ibyo ryatangaje, ariko ibyo ryatangaje biraza guhitana benshi hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ariko abo mu gisata cy'amakuru. Abo mu gisata cy'amakuru nibo biraza kugenda bigaruka, turaza kugenda nabyo tubigaruka. Dufite amakuru menshi cyane, munyaboneka ntuze gucikwa n'iki kiganiro. Ndakubwiza ukuri, twamaze kuba tugenda tubyorganiza. Urasabwa kunkandira kuri like kuri iki kiganiro ndetse ukanasharinga, ubundi tukagaruka n'amakuru yacu mu buryo burambuye mu kanya gato. Ariko first of all, nyaboneka nyibukira gukanda kuri like. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma, hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, muri aya makuru turongera tubabwira n'indi nkuru nari nibagiye kubabwira ingingo z'ingenzi zayo zikomeye. Turaza kubabwira ko igihugu cy'Ububiligi cyongeye guha igisirikare cy'u Burundi izindi ntwaro zikomeye cyane. Tugaruke no ku magambo yatangajwe na General Kabarebe, General Retired Kabarebe. Hari ibyo yatangaje bikomeye cyane, navuga ko ari nk'ibanga umwe mu basirikare b'Ububiligi babaye hano mu Rwanda mu gihe cya Jenoside. Ibyo rero bamubwiye cyangwa se amagambo akomeye cyane bamubwiye, no turaza kugenda tuyagarukaho. Reka twinjire mu kiganiro cyacu mu buryo burambuye. Muri aya makuru yacu reka tuyahera hano mu gihugu cy'u Burundi, aho tugiye kugaruka ku nkuru itugezeho igaragaza ko muri iki gihugu cy'u Burundi ubwoba ni bwose, barimo gutitira. Ibi barabiterwa n'iki? Barimo kubiterwa n'ibyo bari kwirirwa babona ndetse n'ibyo bari kurara babona biri kubera hano mu mujyi wa Bujumbura ndetse no mu mujyi wa Gitega, cyangwa se muri Gitega ndetse na Bujumbura. Nk'uko amakuru ari kugenda bivuga, mu minsi ishize twababwiye ko hari amakamyo agera kuri 50 yaturutse mu gihugu cya Tanzania azanye ibikoresho cyangwa se intwaro, ndetse atangira kuzinyanyagiza ku bigo bigiye bitandukanye bya gisirikare hano muri Bujumbura ndetse na za Gitega. Ibi byabaye nyuma y'uko yarashize igihe gito n'ubundi hari ububiko bw'intwaro bwa Kabaze bwari buhemaze guturika, ndetse uguturika k'ubu bubiko ibisasu bimwe na bimwe byagiye bihitana abaturage, ibindi byangiza imitungo y'abaturage n'ibikorwa remezo. Kuva iki gihe rero batangiye kugenda bakaza umutekano muri iki gihugu cy'u Burundi, ku buryo umujyi wa Bujumbura ndetse na Gitega bakubwira ko ibifaru birara bizenguruka bigendagenda binyuranamo, byose rero biri gucunga umutekano. Noneho kuri uyu mugoroba nk'uko amakuru abivuga, hari andi makamyo menshi yagaragaye n'ubundi azanye ibikoresho, aho muri aya makuru bavuga ko ibikoresho byazanwe bimwe ngo byajyanwe, donc ngo ibikoresho bimwe byajyanwe ahantu bita byajyanwe Gitega, ahantu bita ngo ni muri brigade ya Mwaro. Ahitwa brigade ya Mwaro hajyanwe ibikoresho. Kanze turebe izika kugira ngo nzigarukeho kugira ngo bigende neza. Bakubwira ko ngo igisirikare cya, donc ngo amasasu n'ibikoresho mu nkambi ya gisirikare yahitwa ngo ni Muha. Aha Muha bahajyanye ibikoresho, nahitwa ngo ni Muzinda zo mu ntara ya Bujumbura, ahitwa ngo ni Muha, nahitwa ngo ni Muzinda. Aha niho bajyanye ibitwaro, bare bajyanye iki ibitwaro
ntabwo ndi umurundi aha hantu ntabwo mpazi neza, hatagira n'uvuga ngo ndimo ndahavuga nabi kuko aha hantu ntabwo mpazi neza rwose. Reka nkuremo ikoti, ndumva rwose ubushyuhe butangiye kuzamuka, ubundi sasa tumanuke muri aya makuru. Hanyuma bagakomeza bavuga ko ubu tuvugana aha hantu ibintu bitoroshye n'aka na gato, bigendanye n'iki, bigendanye n'ibiri kugenda bigaragara n'ibiri kujya hanze, n'ubundi biri guterwa n'iki, biri guterwa n'uburyo kimuvoma ziri kugaragara ahangaha, ndetse n'uburyo iki gisirikare cy'Uburundi gikomeje kugenda kigaragara bari guhindagura n'iki, byose byahahamuye abaturage, akabona ko umutekano w'iki gihugu usa naho mu by'ukuri watangiye guteza inkeke, Yes, nguko rero ngayo. Reka duhinire ahangaha, dubanze duhamagare mugenzi wacu sasa izindi ngingo z'ingenzi tuzinjiranemo. Izindi ngingo z'ingenzi tuzinjiranemo hamwe na mugenzi wacu Vincent, turebe n'andi makuru akomeje kugenda avugwa rwose akomeye cyane, aho tugiye kugenda tureba andi makuru rwose akomeye cyane. Tugiye kugaruka kuri za ngingo z'ingenzi z'imiriro nagiye ngarukaho. Vise, waramutse neza? Urakomeye? Nakomeye. Ko numva ijwi wagira ngo hajemo banza kabeho karamutse aho ngaho. Ni Kibunda. Vise, mfite hano rero ingingo z'ingenzi z'amakuru menshi nifuza ko twagarukaho tukageza ku badukurikiye. Ni menshi cyane rwose ku buryo budasanzwe, ku buryo abantu bari aha rwose bagiye kumva amakuru mashya ndetse agezweho. Unyemereye wenda twahera kuri iyi nkuru. Ni inkuru iri kuvuga ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ngo kirashinja RDF guha intwaro z'ubwirinzi, cyane cyane zino zo muziri zikora ubwirinzi bwo mu kirere, ngo bari kuziha ku bwinshi umutwe wa M23 ngo bari kubafasha bakazibaha. Kwanza twinjize muri iyi nkuru kugira ngo tubashe kugeza ku badukurikiye bumve uko ibintu byifashe. Yego. Yego. Ku buhanga bw'ibyuma ntekereza ko bamaze no kuyigezaho ubu rwose, abadukurikira barimo kugenda bareba iyo ntwaro. Yego. Muri Ethiopia ndetse na Eritrea. Yego. Baje kubafasha gukoresha bino birwanisho, ariko kugera iyi saha ntabwo turabona amakuru nyirizina yizewe yaba byemeza, ariko bakagaragaza yuko bifuza kubijyana bagakomeza bagafata Uvira bajya gutabara abaturage ba Minembwe nk'uko igisirikare cya FARDC cyabyanditse, ariko nta makuru nyirizina yo kwizerwa twari twabona abyemeza. Muri make bari kudagadwa ubwoba ni bwose kubera ubwo bwirinzi M23 ateretse aho, bakaba batangiye no kugerageza kubesha ngo ni u Rwanda rwayibahaye. Urumva twabifata n'ibintu basanzwe bakora, n'ubundi urabona ko nabo batangiye kuvuga ko muri 23 harimo abo muri Somalia, harimo Abagande, harimo Abanyakenya, Abanyethiopia n'Abanyaeritrea. Urumva ko baba bari gushaka no gucinja M23 gukoresha bacashu. Muri make batangiye kugira ngo nabo bazajya bavuga ngo ni coalition, barimo gushakira ko nabo bazajya bavuga ngo bahanganye na coalition. Rwose nicyo bari gukora. Tukiri hano rero Vincent, iyi nkuru ifitanye isano naho ihuriye n'iyi ngiyi rwose tugiye kugarukaho. Twabonye ibiganiro byabaye hano mu Busuwisi, twabonye ibyagiye bivugwa, imyanzuro yagiye ivamo, twagiye tuyigarukaho. Ngize amahirwe rwose
kugira ngo tugize amahirwe tubonye amakuru mashya agezweho. Vise abantu ikintu batari bakamenye tunahise tugiye guhita tunababurekingira nuko ubu tuvugana igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari cyemeranyije na M23 AFC ko uyu munsi batarenza iminsi 10 batararekura nibura imfungwa zigera ku 10 nako iminsi 10 ngo bagomba kuba barekuye abagera muri 300 none kugeza ubu hasigaye iminota mike nta kintu baratangaza ntabwo bararekura. Ubu tuvugana ibintu bimeze bite ku ruhande rwa M23? Yaba ari M23 nayo ntabwo bamwe 131 yagomba kurekura yigeze barekura ndetse n'uruhande rwa leta rwagomba kurekura 311 nk'uko Benjamin Mbonimpa yari yabitangaje nabo nta numwe bigeze barekura. Ndavuga ko yaba ari ku ruhande rwa M23 yaba ari ku ruhande rwa leta buri wese ikaramu iri hafi gusohora itangazo ryikubagaho kuvuga ko bagiye gukomeza imirwano cyane ko ubona buri ruhande ruri kwitegura yaba ari ASF turiko irimo irakora reinforcement werekeza muri Kivu y'Amajyepfo yaba ari gukora reinforcement za Warikare ndetse no mu bindi bice bitandukanye n'abafatanyabikorwa b'Abarundi. Ubona yuko isigaye ni iminota ku minota turabona itangazo umusigari ubuze gutorwa mu makenga kandi nakanyuka kaza kuza gusohora ibindi ku rwego rwa politiki. Kimwe nuko hari amakuru nabonye yuko na leta ifata nayo mu masaha iza gusohora itangazo nyuma yuko n'ubundi hanze gushyira mu bikorwa ibyo yumvikana na ASF n'Uburusiya hagati y'abo Burundi Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubusuwisi Matogo. Vese hari akantu hano uvuze nanjye mbona harimo akantu harimo ubutumwa kuba iminsi 10 igiye gushyirakisha sikaba yatangiye gutabaza ngo hari za air defense n'iki byose ngo biri hariya banza rwose ibyaya masezerano ari byo bya nyuma bisa no rugamba rugiye kongera gukomera bisa naho bagiye kongera gukozanyamo niba ari uko nguko bimeze. Urumva ko impande zombi barimo kureba sobo hari umuntu none ushobora kuvuga ko Kinshasa itaba yarahemutse kubwira abantu ngiye kohereza abantu mu by'ukuri bakageza ku munsi wa nyuma nta gitekerezo. Urumva ni ibintu bikomeye cyane nuko tubamatse amasezerano bagiye basezerana bombi yaba ari AFC ko ntiyubashye ibyo basezeranyije kuko ntiyabajyanye ngo bageze hariya ku mupaka ivuga ati dore ngaba ariko na leta nayo ntibabyubashye. Mbona ngewe impande zombi aya masezerano ubundi ari ukushuka abaturage kubabwira yuko bizashyirwa mu bikorwa mu gihe buri ruhande icyo rurwanira ubona ko rutakigera binyuze muri ano masezerano. Twigaruke sasa rero reka iyi nkuru nayo tuwe tuyivuyeho turaza gukomeza kugenda tureba uko ibintu byifashe. Tugaruke kuri iyi nkuru nanone ikomeye cyane ifite aho ihure n'igihugu cy'u Burundi kuko amwe mu makuru turimo kugenda twakira nuko ngo Uburundi ngo igihugu cy'Ububirigi cyongeye kohereza izindi ntwaro karundura intwaro zikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi mu gihe abaturage ba hano mu gihugu cy'u Burundi haba Bujumbura na Gitega bo rwose ngo bari hafi benshi muri bo ngo barashobora kuza kurwara ihahamuka bigendanye n'ubwoba bw'ibyo bari kugenda babona ngaho ingabo ziri kora zizengurutse ibifaru n'ibimodoka biri kwinjira buri mwanya by'intambara ibintu birakomeye. Kuri inshuro ngo Ububirigi bwongeye gutanga intwaro nubwo mu minsi yashize twe twabonye bavuga ko mu by'ukuri nta kintu na kimwe bavuga ko ngo nta bufasha na bumwe bafite bari guha iki gihugu iki gisirikare cy'u Burundi. Nibyo ibinyamakuru bitandukanye byo mu Burundi SOS Media Fakode ndetse n'ikinyamakuru cyo mu Rwanda bita bwiza.com ayo makuru nabo bayavuze bavuga yuko ariko n'ejo bundi babizi ko twabigarutseho ariko tuvuga ko bitari byemezwa neza ariko ibyo binyamakuru byaje kubyemeza. Yego ariko indege ya ruture y'Ababiligi ku munsi wo kuwa gatanu n'ubundi yongeye kugwa i Bujumbura ku kibuga cya Melchior Ndadaye izindi ntwaro zitandukanye n'ubundi zizaniye igisirikare cy'u Burundi ariko hakaba harimo n'izahabwa igisirikare cya FARDC. Nta makuru nk'uko wari bivuze nyine mbere yabanje guhakanwa n'igihugu cy'Ububirigi Maxime Prévost minisitiri w'intebe wungirije akaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Ububirigi. Baravuga ko mu gihe byari byatangajwe ko n'ubundi igihugu cy'u Burundi cyahawe drone zigera mu 5,000
ndetse hari abasirikare bagera mu 50 barimo bitegura gutera u Rwanda bagizwe na Afurika y'Epfo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Angola, Tanzania ndetse n'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi ari cyo cyemeje kuba kiyobora uwo mugambi wo gutera u Rwanda, ariko igihugu cy'Ububiligi akaba ari cyo kibaha intwaro. Yego. Yabihakanye, Maxime Prevot ko yabihakanye akavuga yuko ibyo bashinjwa ari ibinyoma, ariko ntituzi n'ubundi niba araza kongera no guhakana n'ibi ngibi ko iyo ndege kuwa gatanu itazanye izi ntwaro nk'uko abaturage nabo bayibonye ko kwa kiriya kibuga cy'indege cya mbere cy'Urundudoye babivuga. Ndetse n'amakuru byo mu Burundi ibitangaza, urumva ko bitangaza ibintu biba byabonye ko bavuga yuko amasoko yabo yo mu iperereza ry'u Burundi ariyo yabahaye ayo makuru. Bigaragara ko uyu mugambi mubisha wo kugira nabi u Rwanda byo ugikomeje, nubwo bakomeza kuyigurutsa, ariko ibimenyetso byivugira bigenda bigaragara amanywa n'ijoro. Aha, urumva ko ni ibibazo bikomeye cyane, ni ibibazo bikomeye cyane kabisa. Kuba igihugu cy'Ububiligi rwose kikomeza kugenda kijandika mu bijyanye n'iyi ntambara yo muri aka karere, urareba ugasanga mu gihugu cya Kongo bayirimo, bayishikamyemo, ni nabo ubona akaboko kabo rwose kanagaragaza kuba ikina n'ubu rwose iyi ntambara hano mu gihugu cya Kongo igikomeye, gifite irangi. Bagera mu gihugu cy'u Burundi naho urumva ko batangiye kugenda babyinjiramo. Wenda iyi nkuru tuse n'abayijyananya n'ibyatangajwe no ku Burundi. Umunsi niwo biteganyijwe yuko wari minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru aza gushyingurwa. Hari amakuru nabonaga yuko hashobora gukorwa n'imyigaragambyo mu gihugu cy'u Burundi kubera urupfu rutasobanutse rw'uyu minisitiri Gabi Bugaga. Gabi Bugaga dutegereje kuza kureba uko bigenda. Nibyo navugaga n'ubundi, ariko nkanagenda ngaruka Vincent nkareba tumaze igihe tubona hari wenda tugarutse kuri ibi ngibi, ndimo ndavuga ukuntu igihugu cy'Ububiligi kiba muri iyi ntambara kare gikunda gushyiramo akaboko. Mu kanya gato wenda twakabaye tunagaruka ku byatangajwe na Generali Richard James Kabarebe. Nawe hari ibyo yatangaje ubona ko bifitanye isano n'aka kaboko k'Ababiligi mu by'ukuri bahora bafite, bumva ko muri aka karere hahora harimo intambara. Wenda nabyo twanabigarukaho kugira ngo tubihuze n'ibyo Ububiligi buri gukora mu gihugu cya Kongo ndetse n'ibyo buri gukora hano mu gihugu cy'u Burundi. Kabarebe yatangaje yuko yigeze abwirwa n'umwe mu basirikare barwanira mu mazi witwa Admiral Wilhelm amubwira yuko bifuza yuko abahutu bo mu Rwanda ngo bakigumura. Yaravuga ati rero twebwe turabyifuza kugira ngo bigumure. Avuga yuko abari bavuga yuko ngo ibyo yabiguye n'uyu musirikare ko Abanyafurika nibatifatira ubuyobozi bwabo cyangwa ngo baharanire uburenganzira bwabo bakareka gutega amaso abazungu ko ntacyo bashobora kubamarira. Arabapfuye bimubwiye igihe baganiraga, ariko akabona yuko ibyo yamubwiye yari agamije n'ubundi kugira ngo abihe umwuka mubi mu Rwanda. Avuga yuko yabimubwiye mu 1995, ariko yongera no kubisubiramo muri 2002. Ikaba rero akavuga ko icyo gihe abimubwira yatangara avuga ati ibi ngibi uvuga se ubu ngubu biraza kumara iki? Ibintu rwose Rwanda tujye twarabirenze, kuko ni ibintu bigaragara yuko bitagira icyo bimarira Abanyarwanda, ko bakwiye kuba bashyira hamwe. Akagaragaza uburyo ki bibiri mu 1996 yego umutwe wa AFDL n'ubundi wagiye kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugakora mu Mobutu Sese Seko. Ko byerekana yuko igihe icyo ari cyo cyose abaturage bakiyemeza batizeye amahanga bashobora kugera ku byo bifuza. Akagaruka rero no gutanga urugero uburyo FPR yafashe ubutegetsi mu Rwanda nta muzungu uyiri inyuma. Akavuga ko yavugaga byo kwizera abazungu byo uzabizera ntacyo azageraho, ariko ikindi gihe icyo ari cyo cyose kuba abazungu bakomeza kuzana amacakubiri muri Afurika ntacyo byatugezaho. Ko icyo dukwiye gukora ni uko dukwiye kunga ubumwe, tukumva ko ubumwe bwacu ari byo shema ryacu. Aha, ibyo byose rero nibyo tuba tugenda tubona igihugu cy'Ububiligi rwose uburyo kiba kigenda kijandika muri buri kantu, cyangwa se muri buri rugamba ruri kuba hirya no hino. Ari nayo mpamvu rwose tuba tuvuga tutereka tugende tubigaruka. Turavuga igihugu cy'u Burundi cy'Ububiligi
cyagaragaye kiri gutanga izi ntwaro bari gutanga mu gihugu cy'u Burundi ni nazo banatanze hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiriya gihe turi kigera hano muri za Warikare nizo batanze ariko n'ubundi nizi batanga mu Burundi na Kongo ifitemo izazo. Twisimbukira tujya mu yandi makuru kuko amakuru yo ni menshi cyane. Tugaruke ku muyobozi wa MONUSCO. Umuyobozi wa MONUSCO yasobanuye uburyo ki yaganiriye n'umuyobozi wa AFC M23 ubwo ni Colonel Nanga. Byose rero navuga ko ibyo baganiriye uyu mugabo rwose yanze kuri pfana tayari abita abishira hanze. Ndagira ngo rero iyi nkuru nayo tuyinjiremo mu buryo burambuye. Nibyo umuyobozi wa MONUSCO James Sisana avuga yuko mu ruzinduko yagiriye mu mujyi wa Goma rwasi yagiranye ibiganiro na ASM 23 igenzura umujyi wa Goma. Yakavuga yuko mu byibanze baganiriye harimo gushyira mu bikorwa imyanzuro y'akanama kamwe gashinzwe amahoro n'umutekano no gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge. Yego, ariko wareba ibyo yaganiriye nabo ukabona harimo ibintu bikomeye yashyize hanze mu buryo bishobora guteza n'ikibazo muri MONUSCO. Yego, kuko harimo ibyerekeranye no gufatanya kohereza indege ya MONUSCO mu bice bya Minembwe. Ubona ibyo ko bitwara guteza ikibazo cyane ko yanabishyize hanze akabyemera akabivuga mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bwo butifuzaga yuko anagera mu bice ASM 23 kontororo bagatera kashe muri passport yiwe. Ubona ko bitwara guteza ikibazo mu gihe biza kugera mu kubutegetsi bwa Kinshasa kuko bashobora kuza kumeramo nabi. Hako se bitamera nabi Vincent, uyu mugabo rwose iyi ndege baramutse bayizamuye yagera hariya wenda na Wazalendo bakayitikura bati turabyita ibya M23 n'iki byose, ubwo nk'ubwo iyo ndege bavuga ngo azamure ku butaka hari uwigeze abatangira koko? Urambwira ngo ngitita ni ibyo byo kuvuga ngo bashaka ngo kuzamura indege buriya baramutse bayizamuye na Wazalendo bakayirasa, ubwo yavuga ngo yarari mu biki mu by'ukuri? Sinzi ibintu rero kuntu rwose ibintu baba babona ari ibintu byoroshye, kandi twarebonye urugamba aho rugeze mu by'ukuri nta mikino irurimo, uwari wese aporofita amahirwe abonye akayabyaza umusaruro. Birashoboka cyane ko bayohereza bakayirasa kuko batanabyishimiye. Cyane cya mbere nuko ubutegetsi bwa ASM 23 urabizi yuko bwaje bagaragaza rimwe na rimwe ko budakorana na MONUSCO, ko MONUSCO yagiye bugambanira, ariko MONUSCO mu buryo bwo kugira ngo yikurire kimwaro urumva ko igiye kwemera ibyifuzo byabo. Kinshasa rero icyo gihe ntabwo yabyishimira, nicyo gituma mubwira yuko bishobora gushyira uno muryango mu kaga cyane cyane n'umuyobozi wayo, bikarangira nyine nk'iyo ndege bayohereje Wazalendo cyangwa FDL n'indi mitwe cyangwa ingabo z'Abarundi cyangwa za Kongo cyangwa n'abari abacashiro bayirashe. Tugarutse rero twigarukire tuve hano muri kuri uyu muyobozi James Sisana wa MONUSCO wa MONUSCO, tugaruke mu yandi makuru. Ubu andi makuru agezweho ndetse anakomeye cyane nuko mu by'ukuri ngo inteko nshinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tayari ngo yamaze kwemeza amasezerano y'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na RDC. Vise tubwire rero bihagaze bite, utubwire inyungu iri buze kuba iri tegeko nshinga ryamaze kwemeza aya masezerano, bimeze bite ubundi? Ni inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherutse kwemeza umushinga w'itegeko wemeza amasezerano ari hagati ya Repubulika y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ayo masezerano nanone akaba arimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twibutije abaduteze amatwi ni amasezerano yasinywe muri 2025 afitanye isano n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'iterambere, gusenya imitwe ya FDL ndetse no gukora ingamba z'ubwirinzi ku Rwanda. Ibyo byose rero inteko ishinga amategeko ikimara kubona iryo tegeko yemeza umushinga w'itegeko iwushyira muri komisiyo batangira kuwutora. Ibyo rero nibo baje kwemeza nyirizina ano masezerano. Ubu ngubu yabaye nk'itegeko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'andi mategeko n'ubundi Kongo yari ifite yasabwaga gushyira mu bikorwa buri munsi. Ikindi nanone wibuke yuko u Rwanda inteko ishinga amategeko y'u Rwanda
nayo yemeje ano masezerano ya Washington. Ubu gisigaye kwa kundi Kongo yirazaga Nyanza kababo ntabwo bishyira mu bikorwa. Ubu ntabwo bikiri u Rwanda rubonye uburenganzira bw'uko rushobora no kuba rwatanga ikirego ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itubahiriza ibikubiye muri amasezerano ya Washington. Kuko na Kongo nayo ishobora kuba yatanga ikirego mu gihe byaba babona ko hari icyo u Rwanda rutubahiriza. Mu rwego rw'amategeko bigiye byaba amategeko afatika. Ubu muri make ubu nibwo bya rwajya mwaro. Ubu nibwo byafata isura y'amategeko kubera yuko n'u Rwanda rwavugaga yuko ari itegeko buriya ku Rwanda byari itegeko kuko inshinga amategeko yari yarayemeje. Ariko kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari bitaraba itegeko ryemewe mu buryo bw'igihugu kuko inshinga amategeko yari itarabyemeza cyane ko muri principe ubundi nuko amasezerano mpuzamahanga yasinywe n'abaperezida agomba kwemezwa n'inteko ishinga amategeko kugira ngo barebe yuko nta ntenge irimo cyangwa ibishobora kubangamira inyungu z'igihugu. Kuba rero byemejwe icyo bivuze nuko nta kirimo cyabangamira inyungu z'igihugu cya Kongo cyangwa inyungu z'ikindi gihugu nyine cyayasinye. Ibi rero ubwo byabishatse kugaragaza ko ariyo mpamvu Kinshasa wasaga ari iri kuzamura gahunda yo kuvuga ngo bakureho ubwirinzi kuko u Rwanda rwo rwaramaze gusinya, ariko u Rwanda rwavuga ibya FDL rugasanga ngo babanze bakure FDL ugasanga ntabwo donc biri kwitabwaho cyane. Isano nyine Kongo yari ifite aho ivugira kuko u Rwanda rwari rwamaze kwemeza ayo masezerano, ariko u Rwanda nubwo rwabivugaga urumva nta kintu gifatika cyari gihari kuko inteko ishinga amategeko ya Kongo yari itarabyemeza. Aha ni ikibazo rero gikomeye cyangwa se ubwo bisa naho nabwo ubwo bisa naho bigiye gusubira ibubisi, tukabona ibintu byinshi bigiye bitandukanye n'ibyo twari turimo turagenda tubona kuri aya masezerano y'izi mpande zombi uko ari eshatu. Ubwo ndavuga u Rwanda, Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Vise hanyuma tugaruke rero kuri iyi nkuru nanone, ni inkuru ikomeye cyane itugezeho aho ngo mu mwaka w'ibihumbi 2023 hari umusirikare w'umunyakenya yari yavuze ko ngo rwose ngo aho kugira Goma ifatwe ngo rwose ngo azahasiga gahanga cyangwa se azahasiga ubuzima. Gusa ariko aba bagabo byaje kurangira rwose nk'inzozi z'umuntu nk'uko rwose n'ubundi nabonye mu migani bivuga, kuko ubu tuvugana Goma tayari mu maboko y'intare za Sarambwe. Tubwire wenda twinjize neza muri iyi nkuru. Nibyo muri 2023 niho hari ubutumwa bwa East Africa bwari bwagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bukaba bwari burimo ingabo z'Abarundi, burimo ingabo za Kenya ndetse n'ingabo za Tanzania. Icyo gihe urabizi ko niho umwe mu basirikare ba Tanzania nawe yavuze yuko bazarasa F23 we yayitaga kunguru avuga yuko namara kuyirasa bazayirukana bagahita bakurikiza ku Rwanda. Umwe mu basirikare ba Kenya nawe bita Emmanuel Kaputa yari yavuze yuko adashobora kwemera yuko umujyi wa Goma ufatwa. Aravuga ati nzakora ibishoboka byose kugira ngo uno mujyi wa Goma udafatwa n'ibinabana ngombwa nzamena amaraso. Akaba ari we wayoboraga n'izi ngabo n'ubundi uyu ni n'umwe waje gushwana na Kisekedi. Yego Kisekedi amubwira ati niba mudashaka gukora ibyo nabasabye abaturage babanje amakanya n'abanje bazabamerera nabi bizabibinda. Aha turagiye rero dukomeze amakuru yacu. Ishyaka rya UDPS ryatanze itegeko ko nta muntu n'umwe wemerewe kurivuga kuri radio cyangwa se televiziyo aterekanye icyangombwa yahawe naryo. Ibi navuze ntibiraza gukora ku binyamakuru byinshi ndetse no ku banyamakuru bagiye batandukanye hara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bigendanye nuko iri shaka n'ubundi navango rifite imbaraga vise kuko ni naryo riri ku butegetsi niba nibuka neza niba ntibeshe. Twavuga ko ibi bintu biraza gukomera. Ni ibibazo byagaragaye muri DPS kubera yuko abari mw'iri shyaka benshi bajyaga kuri radio bakavuga mu izina ryaryo, ariko ari ishyaka riyobora biziko ni ishyaka riyobowe na Felix Tshisekedi n'ubundi akaba na perezida wa kino gihugu. Babitangaje nyuma yuko hari abantu benshi bagiye banenga itegeko nshinga kugira ngo Tshisekedi yongere yiyamamaze. Umunyamabanga w'iri shyaka Augustin Kabuya Chirumba
uko bitangazwa yuko nta muntu n'umwe wemerewe kujya kuri radiyo cyangwa televiziyo ngo abe yagira icyo atangaza niba n'ishyaka mu gihe atahawe urwandiko rumwemerera izo nshingano. arangije rati rwose uzabifatwa nta cyangombwa tayari ni ukumukora mu bizaba ibibazo niko rwose yatangaje. amakuru rero RDC Zambia ngo imodoka yari ivuye Zambia ijya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yasahuwe. Tubwire iby'iri sahurwa ry'iyi modoka. Nibyo, ni imodoka yari itwaye amatoni menshi y'ibigori yari ivuye mu gihugu cya Zambia yerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaba rero yari itwaye ibigori byinshi ivuye mu gace bita Ndora, igeze mu gace bita Ndora iza gukora impanuka. Ikoze impanuka rero abaturage benshi cyane ko banafite inzara bahita basahura ibyari birimo byose barabijyana. Imodoka nayo barayangiza kuko amakuru yatanzwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibivuga. Tugeze mu mwanya rero Vincent wo kuguha akanya rwose ukatwinjiza muri update ukikoza hirya ibwota amasimbi ukatubwira uko byihafashe hagati ya Iran Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nabonye ngo Iran no yavuze ngo nibanze rwose Amerika ivuye ku ibintu by'intambara bahagaritse burundu, ubundi ngo umuhora wahuri muzi rwose bawure kure. Bimeze bite? Muri Iran byo biracyabeze nabi kubera yuko Amerika n'ubundi iracyabakangisha kubarasa igihe icyo ari cyo cyose. Umuyobozi w'ingabo wa Iran niwe watangaje ko batamenye neza umubare w'ibisasu bya misile bafite. Avuga ko kubibarura byonyine bishobora gufata imyaka myinshi. Ariko nabyo ukabona nyine ngira ngo acukuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kimwe nuko bivuga ko ku nshuro ya mbere kuva muri 2003 Leta Zunze Ubumwe za Amerika itamato y'intambara mu bwoko bwa aircraft carrier atatu mu burasirazuba bwo hagati. Bita US Abraham Lincoln iri mu nyanja ya Arabiya. Ikaba ariyo iyoboye ibikorwa byo guhangana na Iran. Indi bita US Gerald R. Ford iri kurinda igice cy'inyanja itukura. Yego. Indi bita US George W. Bush yakoze urugendo rw'ibirometero 6,200 izenguruka Afurika kugira ngo yirinde ibisire z'abahuti. Bikabitezaho gufatirwa nk'igice cyo mu majyepfo y'ibikorwa bya gisirikare nk'uko byavuzwe. Akaba hagaragaza amakuru y'uko mu mazi yose manini Amerika itagukira mu bwato kugira ngo ikubire ibitero byose bya Iran cyangwa abahuti ndetse n'abahezbollah. Tugarutse muri Mali nuko Mali ikomeje kuba mu bibazo bitandukanye bikomeye by'umutekano. Cyari umutekano muke nyuma y'ibitero byagabwe n'umutwe w'abajihadi fatanyije n'inyeshyamba z'abatuwarege. Uhereye ku wa gatandatu ibirindiro by'igisirikare cya leta hirya no hino mu gihugu byagabweho ibitero, ndetse minisitiri w'ingabo Sadio Kamara bishyirwa mu rugo iwabo atuye. Na n'ubu rero biracyavuga yuko ibitero bimeze nabi nk'uko guhera muri 2012 abajihadiste bafatanyije na Al-Qaeda ndetse na Islamic State n'ubundi bakomeje kubuza umutekano abaturage. Bigaragara yuko abarusiya batengutse iki gisirikare cya Mali. Umwe mu bayobozi b'intara muri Mali yavuze yuko igihugu cy'Uburusiya cyabatengushye ko mbere y'iminsi 3 yuko bino bitero biba bari babishije igihugu cy'Uburusiya yuko hari ibitero, ariko abasirikare babaho ko aho kugira ngo batabare batangira kuva mu bice bari barimo. Ikivuga nawe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko hari umupolisi wagaragaye nina ibicuruzwa by'abagore bacuruza mu isoko Kinshasa. Bikaba byafashwe n'ikintu kibi kubangamira abaturage cyane cyane bakennye, ukamena ibiryo ukamena ibicuruzwa byabo. Bakaba bagaragaje n'ikintu kibi ko ari uguhohotera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Numva twasoza twagakorwa mu yandi makuru twahita. Urakoze cyane Vincent. Bakunzi ba Eugene Official rero ngayo nguko ntago turi buze kujya muri byinshi, ndabona iminota rwose yatujyanye. Reka ahubwo tubahe umwanya rwose mukurikira ikiganiro. Mwakoze kubana natwe, turabakunda cyane. N'umuhungu wanyu Fighter ndetse na Vincent mukorera like rero muna sharing ubundi ibintu bigende neza cyane. Asante, ciao.